ungagenda kutangaza umuntu urabise isoko ubururu kaga ubururu ngai more than 600 ne musingizi owawe nabuteza n'umusheri aka regional NRM ko returning officer beta mara katangiye cyo wabana ngo n'umunyambara utabushye kuyaje kuburangira yate bakusimisaka umuntu wasingise more than 600 votes yaburangira gushita returning officer ati nuko kwenda kumugira amahage ine buri kimwe cyo nakiro tene cyo rugamba ati bakusimisaka rukamo aho buko bahirisha abazira gashumu abasingisa ubururu uburengerera ka bagira bakusimisaka rukamo so ubururu twandika ngo ubururu ikigenda kita icyo kwaza afutandikira no kuronda ballot papers zetu kashamba cyo yitsi imbere aza Kampala azanasa ateza ballot papers azireta bakubo nabo bayitimwe nabo fake ballot papers azireta zitamu aje cyo kutira karunura abantu bakubiyama ti kwato abantu banogera fake ballot papers zitakushana ziri bazireta bazitamu bamango aho bazuma mukashazitamu kandi abana zitazi nunda binyira ba ne baba security agencies banyama bana byane taru kugenda bayishamukaga hatuvuga mutoka abo kwenda abo binyoneri bitwara basitaye namwe msemenye na credit kakwate abashe babukedea kaba kwata kama kwitakaru ekini akushikariza ninkai okuhindura results falsification of results omukubanza okubana amango inamara make aleta fake results ngomo bamukumira ezimwe bakuzayo mazana lokhi abutamu yatine support banga wenda kumsingi hata kakata gitingo kuhindura results falsification of figures and results as tantra tare center yashuka mu byari byaga kushikira hati na planning ya byona okushika mu bwateza nasa no kuja kuhindura results hamwe na figures as tantra police station as ta bombora as ta hishaza argasta ahubwo no bwera mpaka ahindura results ubone mubwa bakabiri cyo kubanza ya tabara papers hati je ikanga no kuhindura kandi ni kwa returning officer ikinje twa corruption returning officer hora mu returning officer hari okuza kuteza karu bamha so much money omutarget yo kuteza ko kuona nabana ibinga abantu bantu akona na figures as manipulating as hindre barebe so good bone fuku kugenda hari ekindi ekitumo oya y'ubururu 11 bagitemwa oya itsimba na gashomo oya y'ubururu 21 oya kiha y'ubururu 9 hato wagashomo shana buri 10 akona na handika yamyatse ka space hari barojwemo aje biro basuru wabaina na kamwe agire 10 oya kumena 9 ejyo bani ne mpango mnongo so kinachale ndio leo kiroza ekindi ariyo kweta artificial scarcity of materials yo mutera na strong code open the strong code atokura materials of zambara nothi za cherlo para sausa yo material ona shi enskanim nazo kura rankeza Kampala zabura konka za kedia za chiri electoral commission ahera hi za chero kati mfate chero hora official za electoral commission ba chero hora district bakujambaza chi baton kanso za chero rwa kongeza chitra kuriya zo za chiri habweji ne berta gi cyubona ngo chero ina muheru abantu bana batakagira batakatera ubona ukuntu muhanda ukwira makaro icyo kintu kikorwa ba gikorwa electoral commission ne bagitere muki akaseni barafika zikerwa box zikerwa ne bakutera mu bintu bikerwa yene kira hiyo ikiba kweta sayira and intimidation ubu no shobora kugira ngo biro mushya kwaba bentune cyayangire umuntu kumutahira mukaye bakamuhe documents bakamuha sentence aho bakamazu bakamupangira abashuma abayayi bakamutegereza gate electoral commission bakatera bakatabira sati bakatsindika okutama abayayi abakita thugs nambono ni intimidating abantu babiri cyangwa intimidating opponent bamuzo singi amukora amaze kwandika uhora ngo bati muntu gwagati yo mutu ngo atara bakaza kwihanisa abonje bamugwera ngo yanagenda ngo briefcase ya documents by Jimzezi nabo nabandi betabura batinsa voters na voters anabo kwa batino bachara imbere wansa mu cyumba kaguko baganguri
hati wana ndakagira Paul kugera kabiri ati Atakabayo. urwara tunagira tanaza musomba kore saba yayi kutina tinsaba tu dara kore saba yengu ibo umutoza kwihandikisa bamutangira umuhanda ikina kuti ni financial investment okasente kabira kasente kwa bantu haza na ni toto nk'abarugamba nabo aho ntendaho capacity yaba Yesu mugashitariye umuntu nabari yaba nafitera Paulo bahikanise babireje onyekira ahizo mutunga agisakira kumugashesha akikureba akureba samari hatoshanga uyata kwenda yaba muyatira ahagwenji ahagwakaseni bushata ati kintu kirota natwa rwanda sote okibakaru bongeito voters itokutera karu tine chiturumu umutkono tekateko nyo ahante biwa MP wa nyoshozi nienda pawo bongo cyo yaho ndokushesha kwetira pas naro mbozo mpogo atwit pawo mfatina mbona ina mana nakora atokala kasente kakao obosho chezo bosha muteheba mayimo mwito abatezi bako twakutagarikira harayi ekino ntaza ko bitira musomo okibakaru ni fake manifestos ndabona umuntu okubakaru jyo omuntu nareta manifesto ababayiha insinibu nabona ubushuma bw'akaru umwana okubakaru aho yatinza gukora korasi atamushinza gareta atimuzoriza kwiho imyatsi atimbutanza kutukora atumwana za ko mugiga bwanyuma kuzo mu office oronde cyaganise na kimwe ati yebyo bwogisa byaterera hatabantu batama ubana pate ne basakubiye nari umuntu nanye kari nyenga gasho mu komuntu babiye haza bwanyuma yo kuzo mu office bakutegereze mbi waraganise akwa nuko no gambe mu nawo ni possibilities aho umuntu magaye tatu unazo mu office tejaniza kumanye ko nje yawe waza kujirota so fake manifestos nabwo no mhanda kwibakaru ekindi registers abakutereba registers mu trapara registers mixing up akoshanga owachitara vota wachitara azumu register aburamu ngoze kwerondera kashonja gombora achikago mahona ngo hano ngoze rwanyangwe apreto romo bama musa na supporting ngo no bashanga iki size cyahuye ngaruke tira ko mugomba under age abana fitira karo oza kuzomurayi ushanga mu mwana myaka 16 n'etano ari we biko umuntu bisho mwana kashamba tumwana wanye nyina mzi atumwana yifona na gist umwana nyine myaka 16 kikaba umuru bayise no kwagiramo so kwagira cyari ngejo y'abantu kuteza abana bato ikintu kira partizani ubone turwa primaries ubone generations ushanga electoral commission ugashanga cha personal electoral commission na returning officer agent wa hande tomwe so ekitwatega mu Uganda twachiro kalezi ngatakita hansi of field kandi mu twantwe kwata government tinire matungu president ramuntu wahigu na ijama ya returning officer y'ugomora ya kensho ntakumegera kwa kureka abo kwita roko politician abo kwita bakaba man no bako influencing ekintu ejo kanyira ko ganda kintu zakiza kurwo mu ekintu ejo umuntu araho manifeste gwine muri cyakoze n'ikora amwe mu leaders abatenye abatakuja kudelivaringa ushanga ihanga ryabuke hazaza kuri rushatu ushanga abantu nabara njuko umuntu nagamba utumwa gatogete aho urumutari to hapa batamwe akona mangu yatiriyo akama fake manifesto obundi yambara 10 obundi yambaye biha hatecho gukora cyabura mwanya ndakugamba ntega sa program nawe kutereba uburu mu Uganda rero kusiya president Museveni barwatira umukoro kandi mushangwa kukomezemo atagira influence ndisho yona kakwate RDC kakwate DPC abuko wantwabo kandi bacanga no mangu umuntu roza police station batakubwira no bureba otera DPC sumu agitobeze ogitera atkanje abasigata kwenda kubatayo naraba bahadi proingire abatera tumurijeho apa no kudi proinga rozamo ikintu kushanga amahe umuntu roshanga mazo mukaruru umuntu atakabagana na preventer kunkare trama hekijira umunsi uwitimbera utaka abo kwa connected so ibi byazamo nseroro rumpo tuyamu fake leader tugumantu etomwe ngo kityatwekaza ngo kityagenda oyingwa kumanya umuntu wagira mu office okuyagira mu akazama so bagira ngo ecyamwe mu no ntesa program o entempano entembran tokagenza wazo mukatari kitara akagure intina kashona nyakashara kutwara teno kuja kwenza ngo n'umuntu ko yaguza akaruceka kwibara akatumva utakamwenza performance yona utamwenza service iki kiretse se gikora niga kenyuma umuntu zarano na senteze azibika umuntu yakora statement atutuma magire day atuja kwatie
akon yamutera ati ngwajya ngachona ile jati yambe bili ni murga yakwate atonto manje betu jakwate so sisi voters ngaga kutamanye bei jakwitize kana bajitamanye service tugisha kuzireba traininga saka mutera ai ati atubwenu kuri jati mpebi atupa babitu atubwenu kuri atabebe murijo mwana toto mwetu yakira moya okay ningira ngo ekinagambira abareba Sky nabajyango igishoniza kugicwa nko bujuruzi ahubwo mbujuruzi omu kuturabe ntuhenda program iki nomuturi hicyo what happens or what will happen ezo question zibiri ezifiteka ya muntu asa kuzungira anza reka manze nzo wajum jumbi mwe mukatera karuru ijo kaba guhadro yoni ngira ngo nkareba for the first time abantu kubalance ngamana bakaraho bajya mu mpira gwa hadro kabero wa president in fact president wachire mu MP wa mahoko akaruka kanga twajya mu president kubona we yacom orayibembere mahogora north mahogora south mahogora north sorry jumba iwe bururu bwire waweza mu bwire buringo kandi omu area itufiteka ngwere high report size nkasemba burero mu bifite kibingi byayiguru iwe ka numanya cyabururu obututera mu byaro bitu mwami Paulo abarukutureba Sky TV nabaturikize a Radio 5 kama sima abo kutugarurizo berinde risya twongera gambaho nimu Paulo icyo kiba leta shana kurikirana kibasika Sky TV yanethereza ebiro bishatu yo kukigambaho tumarizo batahwerinde tutahwerinde habo kuba nikiringwa ni cyango abantu beyitu mwenu katubashabire tubice bugufu mbyetegereza warete cyamahogora nosi konkananye na guterere kishani kaceho aho mu Ruganda yitu ukora iyo noreba bwanyuma y'ebiri 12 twaheza kutera karuru ka president n'abaka ba parliament ebiri 15 umukasheshe baheza kurangirira owanup umurumasaka umwanya gwabire gurumu minister Sempige yirukanga rukuzo mukoti ari minister aine mbundu aina bakumi yazo mukota tabanyibira karuru mukashazemo kuba abiri bukiryo mukasheshe kaho ukareba Judice n'abakoba minister ariyo nahababera Joyce bagana atogwa nyibira karuru bagiro mukoti court of appeal yacwamo bagara kasinga karuru bakakusinga bata iwori minister yine mbundo yine bindi yakwato mhanda yagenda kuturi kuba tukiri yari yecho bwana Paulo twatungo micisha twa leta fraga beyer wa NRM warakaye nkakobera munonga karuru karakaye yakwate bendera akakiri isobururo wabira mukuratire umutwaro gumwe na kanani yaza district kuyashireyo okutera karuru kabona bamugira ngo bamukiza aho bururi 10 box zindi zabura okareba mahogora nosi eyito ya honorable shas naye bare musherura umwana wa Futesi na Sodo murumuna wa Museveni baryo mu karuru izo barya karuru bagira ngo yamukiza aho bururu 16 bagira ngo bendera tango doyi chairman we retro commission wa NRM yajatana arangirira Sodo umukasheshe president atogu mutakamurangerera mutakamuhereze bendera bagumiraho bombe basimbe nkazo meeting ze mirundi ebiri tukaturuka handa twaragaho twaza kishozi nkanzermu zombi owamburize kibuzo mukazogora ngweta fibe kishanye urukicerera abakozi aha district ishemba buri yamya ati president wararebera abantu barakufana babiri hatagira wikarira mugenzi we atembwe neki kibiriho president we nyina rukigarikiramo mbwenu bwana Paulo ekinabanye nakushembeyo nacho okanore bakaruru kaba NRM akankaro Patrick na Sekikubo omuntu 2011 bakakata district ishemba buri nkandu kamarebero bena katakarangiriro bareta amabare bareta buri kintu bwanyima bagira ngo karubo yasinga umukasheshikaho Sekikubo yasinga
ahakomera kiro cya katanu bagira ngo Sekikubo yasinyisha nkarwo bururu bushatu barangira Sekikubo yazo mu parliament na nogo murundo gugwenye no gugurweda gambra ukanoreba karuru ka kiruhura ka genensiyo na mwesi je 2010 mu karuru kabo karya kamani kubashira end omuri byono muri nyabushozi bagira ngo mwesi je mwe niwe baniyo wasinga konkatu wasinga bagaruza genensiyo nyuma hatukumbire ndiyo ni ndeba president bakwata RDC weye bakwata DPC yashita mahansi yahandike baraha hatanka president obushuma bw'akaruru tinchi bwenda mu Uganda nijko mwako gwa kinana abarukutureba n'abakuturikiza umwako gwa kinana twine UPC twine DP twine UPM president Museveni yabe yarasimbiremo bagira ngo akaruru ka DP bakiba haba UPC umukasheshikaho president wa mureba nazo mu kishaka ekiko wasanga Pawulo n'abatukureba n'abakuturikiza ekigambo cy'akaruru ni cyangu umuntu otakazaga mu karuru notakahageraga tarukumanya ikigambo kibara kweta karuru umuntu nozo mu karuru hagera umuntu bakugira ngo ahabibo bururu birori yabamusinga ondijo naenda no kwita ngo arigeho abandi baferirwa makagabo baferwe bintu byabo batunda buri kintu bazo mu karuru barakwenda amazima no buringaniza bwabura umuntu oreba yaye cyawo yagira ati bweshati nkiri umuntu ki ayite bintu atemente ateme kibanja nabana beye bamwanga ureba yarwo mu karuru cye yabura nabantu bamurugaho abandi nohuro umuntu yagambira ati twazo mu karuru kandi yo ninkireba raka yampo mushazeri yakoje umuntu 2011 twine mpuga twine na kasirabo nubu yakuba yampani nkimugambira twaturi ya district bamugira ngo mpuga wahangura konga tutekwa kurangerera kasirabo oba no yenda obutarkwenda ecyabire kiriyaho tiyagaseka uko munsomo ukano shote bahemba kekiko cyo shagatira abantu barangiro bayenzire bakwata umhanda gwabo bagenda nkabire nintekateka ngo akaruru kutwagarka yo mazima abantu batera karuru kaba kubarkwenda ahabo kuba Paulo kintu kwenda ngungambira abaturikize n'abaruku n'abakutureba Sky TV abantu baferirwa bebembeze barungi no shanga abantu bejo mu karuru bari abantu bashatu harimo Jonani harimo Paulo harimo rugamba mazima bareba Paulo ngo wari kukiza yo burungi bamuhereza karuru badvatinga bargar Paulo baherezo ndijo hato shanga abantu baremwa kutungo muntu baronzero muringo gwabo barukunda baza aho batarahire ahabo kuba nawe wenyine abatariko yikererezamo ahabo kuba namanya ngo ekiyabire naza makata kukibasa akakigura bugura uwishe mwogo nicyo yagambira ati umuntu yagure ndo mukatare tari kubanje pana twabamanye be yo kubagura kandi yo nindeba karuru muri mahogora west umuntu omakari yo nagira ati twabaherezo mutwaro nituza buryo munaza kumpereza karuru era bakakasimbo mugongo barakugira ngo orasimbo mugongo go muntu ndara kuzagamba naza kuba nagenda no mutwaro warugota rayini noza hariya rayini negumiza mwese hariya yakiro mutware genda buri rayini yatungo bururu yahangu ekiriko manyisa ngo kikabire kiri kirungi government yitu eya Uganda erikwebemberwe kibina cha NRM eyamaremi aka 30 na mushanjo mu bushoborozi erumu erukwijju kagiye ngo mwako gwa kinana nico cyagitwiro mu kishaka ngo bibera karuru yo yabireta singire ogiruma ryo mu UPM wabira singira kariyo wadipata bamwiba aba UPC kandi yeneze kurwana okijuka history ejo kamanya ngo muntu kuba kwiba karuru nonyiga nozo mu kishaka ekishaka nizo kitakiro ukamanga umuntu koruku kuba kwiba karuru toru kubasa kushemerwa mu mutima gwawe n'abarukwagera barukushemerwa tukabire ntugaraka yo tugira ngo abantu bayesimbo mu karuru barekera abantu obusinge bwabo batera karuru bakaheze bakore bindi ekisanje cyabaciye pasonero si wanu kiwireho bwana Paulo konko mu 2018 bafutera karuru 2010 nkadi yo muri shemba buri town council harimo mushija chairman wa market ward bakatero nyiri raim yatungo bururu 9 na mushanju ninkigwishukaje owamibira mwebembere yatungo bururu igana nkaga nabona hakaruru bagira ngo ogu
aine bendera yene yaremu tarukuza kugwa akaruru mugende nuza kagaruka mu mukasheshe kubarigireho abantu bagira ngo mukasheshe shayitani mwije ngo akakaruru twakayiwa kahwa barangirira mandevu shanki 10 bamukwasa stampu bamurahiza yaronda cabinet ye n'abantu beyishana na mushanju barigana nkaga barrera no kibijukaje Paulo echo cyarugaho cyaho ekiri kumanyisa ngo erizobogo chairman orukutegeka abantu cyenda na mushanju igana nkaga bataramwikirizemo ahino buzuvwa mani nakarura ko mugonga abantu nabemera umuntu areba ngo yasimba mugongo gwa Paulo no warkwenda oyemero bakarangira bamanya ngo Paulo yatungo bururwe 20 yona yatungo bururi 16 bakizaza kwika hariya bongera babigamba babitekana radio babiteka Sky TV babiteka radio 5 bagambira ngo yona no yatunga 20 Paulo yatunga 16 kandi utwatweberireho ogutwazo mu mugongo hata abantu bari yakwikireza muri yayi obushuma bw'akaruru ni kibi abantu bikirize government yikirize abantu bagera karuru kamazima no buringaniza batungo businyo mwihangari yabo we bari munonga bwana Paulo nabagira ngo igisho kutanaho n'izindi akozere no bujuruzi pasta yibuse akarura ko kosiremo kandi kwaho for example mu rugureta cyuruhura akaruru wakangura akashongi noba wirente wando bwacyamana ngakafutugeta nkuba district ngejo bunyabushozi yabene kitwara akashongi kwa businga akashongi bajyangwe so imakaruru numuketegereza je baby ufikirakiraho nabandi kunkiyunga kashamba ni kwetegereza nko muto yisoromboro iwe side yawe ne okukuru bururu tutosira tutera no kurukuremberero ubare bwana Paulo manager n'abari kutureba n'abaturikize aba radio 5 n'abaganizi bagenzi banje jumba jona nakushimirwa nyosere ni kurambe uko nkata nakureba live no mukama wa district utwina mu mugaso narwo nahurira nari warugamba mazumo mu inari hati kashongi mbona mushijo mwe akabari yakeshuru na eshera wo murisa mbona akayini mwinte nshama irkwemu mbona kuyahiriza kwizo bwato yina mafutere tukoze ku amizente mbazicyoreze mbone nimi yabire ry'inshumba yanshama yamwimukiza mu ihembe yamunago mukeshero mdamu ababire bizere kweshera n'abarisa baraka kumujabura mu amijumba kuba mushabwiremo bamwimatamiza kayagamizire ati nshama yazaraki yaterana ngunshama yoneye mango n'imini yafutamba ko mizi problem eriko ni ngambira cyejo no bareta RDC bari kumuhanka karamoje bamureta cirhura baba bamushabura mizi akitandikana kacirhura ati nshama yazaraki because ya gakaramoje inebizo hata kikacirhura aho yasimche aho ntari kutandikira umwamgaso muyagambe kigambo cikuru munongo akaruru kabanyakashongi tikarikwibwa abanyakashongi akaruru nikibwa RDC na DPC omuntu takarara gakashongi takumana kashongi hegara no mwana abanemuremo kugigamba geta shongi because isere nyico kuba mbuza ati nshama yazaraki obusubutu bwino mu security bareta DPC takumanya na runyanko akiza gamba byanamira ohurana gamba byanamira utangara ubwo na warho agita byamera byamira ushangana agita byamira ubwo na warho ngwazire kurinda abantu babyamira yahatire cyo kuryo mu nshako no wari kuza kurandira bamuhira kashane takumanya no wari kurwanirira takumanya abantu babyanamira nakashongi nibetenga ki Juba donani yagamba kigambo cha nyabushozi bureta obutwabire kashongi kiri nyabushozi His Excellency kikamusasa munongo yashara kashongi aine kigenderwa cha kashongi kutunga service
nangwa bagigita muri akazo yajya gutegara kakashonji kandi no gwege mibana abuko yika yatungira ubuhereza muzeyi yajya tumwire ko mutahe kantekateke twabire tubwe mu basi turuga shozi ya twirizisha kashonji amagombo rabi chitorana kashonji wengi tukugira ngo bakana tukunda kusinga abandi kashonji akagira to rukwenda urukurenga ngo bacyabe yumbi bakaba bari imbeto ngwita ngo shabanga ngo nakababa baki yajya to rukwenda kusyumbaro agenda begita atunga kashonji nagisha twatunga umusha forma honari bugenesiyo yatembura kashonji amazima n'igashara hari umushija ry'umbe y'iburo Daudi akaba y'intama kakuru uryo mburizo no kimanya hagira umworo umwe yampereka katama kuyararirwa batinyi yakabaga yabantu ko yagambira batetse atumbaga kakatama ka Paulo o Paulo akakahirwe nakagasomo katakaziri no kuza yabantu ko yatekera bakinyi ayine waho intama hata abantu bizire abakuru aboko yeta nkaba Daudi babaga katama ka kashonje hakomze yakatwira katama basiga ho intama kakuru aba ba arabisa bo kureba musore tubar boro nuba Daudi bintu byingi konka nuba bagotama bwabo kashonje bayi omwami gasomo yabanagamba hakintu cha security omuntu nagenda ronda abanyamahe bahumwi bakahumura nakare abamwe baduza akahumura habwesho azo moto kateka mu jacket yamari ajweka nko akumara kifu ajanenko agenda ronda bishwa abishweka abana batari n'abanyamahe bararumu umukirungu n'abasecurity so okwiba karuru nko ku Paulo ya nankagasumu yagambe ko rukundo baganisa waraganisa abantu tushuba noba wiba karuru waraganisa abantu ambire setaro noba wiba karuru warete biharani bikakoma mu muhanda ngo watandikishomero y'ibiharani noba wiba karuru because aba bantu tubara kusasa ko kuza yijo kuza kora noronda maski I mean sorry maski ya muntu noronda nebiraho ahubwo kuba no confident abo kuyishoni zo kureba buwibi batandike mukori uno zacu ahasumu mpaka baheze abo ko to ine rukundo yo kureba batezi bakaru tebarakurunzire jonai wahika kashonje tunotangara tukabagezire twasiga hone nagambe cyo nyitegereza ndangamazo kusigente zire kama rutama 13 ukabani wabaga ukasigo hakani icyo habanogamba omwami gaso abantu nubabihwa ayiba brema ahindura zatsi brema aronda n'amazina babizire kumakaruwa bakwata bakoma abahandikiraho tuyare muzeyi omwana rire kwesho bareke shongoro yagira ati bizemu yatwire muzeyi umshaka bugarikire ebitwa birista kumanya bugarikire wakire omuntu kwibaka rutayine mbabazi nakace nabarinka nkoko kureba enyamishwa yabizire kwati embuzi yawe nejizwira mishwa nawe cyo Paulo na munonga kashonji mwamigaso muno kimanya kashonje birenye mihanda ebirene nguto omyaka 5 tube twatungira mizi omyaka 5 tube twina amashanyarazi uburundi yayimero ata amashanyarazi mbagari ubwo ariyo nazora misho kubakura kukiria ekibintu kiza kuyamba so nani shaba government ya NRM nko kwetangikire eyikuremu DPC RDC okamoro huyishonye mwaje bona wayibirwa Paulo register witu wachirku yuwatina kumuganga munywana wanje ngo okagura jumba Jonas kwani bakwatanga register wa district bakambuza akagumana areba nogira munabariye abantu abantu bakondanisa abantu bakaragaho bakitana bakahwa nebyo utegeki bikabara ko mu so naba nyenda kushaba government yitu etiyambe abantu batera karuru mu Oburinganiza kureba umuntu kinani ngamba okubaga katama ko mworo nka chairman wa NRM kugenda kibaka ruka kansa ati we reba niminza kurabe chairman wa NRM register no bacera ibarara bamurebe esum no bashomera esum z'amazina zitakuleta amazina gabo
tukaba turi ofisi zitu za Kiruhura za NRM omukazi yarga Kiruhura nanka kino yono yanga kubigamba niyo kuruka akayisimbira hamurukana guryo ko muri kino n'umugomboroko kwiyizire akija n'ibitete ya bibiri yasanga baza kurangira uyizira singira yajya atatu mwini nza kujura yazura ngureka tukurangira bakurangira kandi maji akayi n'ibitete ya bibiri akaba wakisha kimaze ati we yabanga yazura mumwe ataziriza kujura kuyaze kuya ngureka tukurangira bamurangira bakamurangira rugwaruka nkayi mwamijumba abantu bine umutima gurwire imitima y'abandi rwire ahabo abantu kwebemberwa batakwebe okay abaranga niyangariya nabanyago ijeri zonyuniza kurugukurikiza abari radio 5 rero baju DJ Kanyamani we kucwerekitinga kuri yarya side ninjyo jya mumongera kutore ibintu bibakwataho munonga kandi ushigine gumiza mpaka shahi 5 zikiro ya kwanturugaha kimura kore mu Sky TV kwereka the issue is daherekiwe abo kwa bajango rugamba masama mbenu oguro wara pasta ni masa kumwesi gaho 10 ashwanzi mbibirebye oyo mburzi rasa kuranzi but kokana ngenda manyuku wabere flag bearer okuwatsigize bendera yonko mbyafa ako igibenda ndekira kurabo so niki cyaretire bendera tarabaho ikintu cyumu cya kabiri ibendera nabagiba bata kuba ni bendera ngo bakwiba ngabe ni ari mu bakwiba ninga bakasinga ibendera bata akabaho otyo kandi ubururu n'uburebo tuwanyu witunuraka kirikita ni mayisa kirikita rakani hatiyo mbwenu mwebare manager and moderator witu Sky Television bahurikiza mwena abakundi abature babaje mu Sky Television mbarra mu studio n'abashemero amazina ganye kuko nanayiganira n'abanyita abajungu Godfrey rugamba mazima rugamba mazima kagiye twabantu baraka amuhero bwo kubebembere bisanja bitanu ntakarugahoga ngacama rero sisiri ahabo koraje usharaje mishango bwena bugumaninga amazima abantu bantumizi nango akasijya korogama amazima mbwenyoni ngama amazima obano kuganyangira umuntu aganyangire amazima gono gagira ngo aginiza kubagandira aha wakora ryo kutweta onka kuno jangwa amazima aga President Museveni kuna tweta abantu wetu akagambira naraba kama bito bari mu state naraba bari mu NRM secretariat bakatweza tukaba mu wetu agambira mwene bagenzi banje mwene bimwagamba kumwana mbagamba nani impora umuntu mutanjuka nyoni ndwo mu district ya Rakayi nyoni ngira ngo shana district ya Rakayi mu Uganda yo mu district zona injya mu yero kwererukayo okuba district egire bahagara abo kubebizo byone mwana mugamba uwitu nibitura mbwenu sebo moderator wambuza akaruru kanaka hangwireje akaye naremu tubanzana kawe katuyambe kwitegereza ikishana rero abwenki ntasigize bende shaba kandi naitwa RDC naitwa DPC Security Committee akarura kaye naremu kakaza mu district ya Rakayi negongorira 12 nakatambura muna karunda y'abantu bankunda uko bikorwa byanyo kandi babimanya ngutinyiba timba corrupti ngamba mazima nyine binkorira abantu nyombekira amashomero naragira abana baboro n'abamafuzo ngo bashomere busha iryo recording ino witu no bakuntom arusaki nabakimanya mutuku no boro mbito kwebembira abantu myaka 5 takarwaho ibisangira bishatu bakabipa opposite kuburu wanye simbo hoja ngo ugama mazima shimwe ni byakora arundi zo kumukiza cyama nagombora cyama nagombora ibindi bibiri nabona kuvuga ngo mwe nizere naho umurage nahigira kanye simbe abo cyama ne rusifa one bikorwa byanjye bi ibintura ninkorere gombora yonka nyenda kubikora mu district yowe kasingo mhandi akaruru nakazamu nakaronda y'abantu bampagira nabe batakumanya natarabahuzuzu kakaruru abo kumanya ngo rugamba mazima akaruniza nakasingaje bandangirira ibendera bagiye kwasa mwaje gusa twajya gusa takore mbaga wanjye mwene nkitente n'ibintu by'abinjiro mu hirogoro kumanya mucako abakozi ba district ninye bazana kawo wanyesira katanga kumfandinga kumpa amafuta ati kugoma zo kufuka mukamo wafe kankuwa amafuta katuyeho
umuntu mukuru wabe nakora umusibe nari secretariat onarebo kasamba masi yasakiza yafu mu covid omu kai no mukono gumwe kati umuntu wa mana mu nari secretariat akakwata miliyoni 25 yazimpa yakwata n'imotoka yajinga baratutaga ko ugendera akapiki kabari ngaronda karuna akasinga n'intambo z'amaguru na piki akafuraga beyara ati akabiri bampe miliyoni 25 bampa n'imotoka president Museveni nawe yampe miliyoni 5 kunabwi no gusente nayingira ukuca muri fero ati bo bari abastama DPC yastama na wabera RDC bastama nyine ho mbega wajya district akiza kubingambira bya nyuma kuko bwanyuma kuko reno bakubiciro wafire yahangira ngo bakastama hanto mu gardens bagira ngo kanaka sajya kabazungu akanyakore miliyoni 5 Museveni ze yakawade katu wadeko tugende nuna ina chatu wade atoria iza yaba sente nyamwingi independent unabire nsingire wagaricanga independent atakaruna kukanda kwa kuna iza nagatana ko nakahangwa aba radio karunimba sima munonga bakabanza kundangira umukasheshe 12 kansa n'imotoka yangeje EMP yabiranga biri ihona rebo kasamba mugenza bo mureke nabura bandangira abantu bataka kuntera amasumungu yabare ngo district yakira yabona umuntu muzungu wahangura ajyo shaka gakabaho akasirikero bazi umufayiro bazihindura bakiza kurangira uri yabwire bwa shahina bakugira ngo yafukiza aho bururu 30 na fantu rero kumanya ngo bakandikira kimwe abahabuze bampabura kuza kuronda baruye aba bakwikwindura bururu aho bakagwiba ataragaza nizamu barakagura baruye babiri nabe se miliyoni 10 ba MP banje banyatabaye bampabura ngo wibirwe bazungu berugeho cyahwire uyibirwa RDC na DPC nabandi abasirikare tukibase byo koza ati nabo bakererwa kumpabura kankana ati miliyoni 10 ntare kuranga wagumani bende nagaraka nabashaba karumu ntumwisha ati tumundondera karumu nanye ngakora ni mwa district aha ibisanyizo kambyine mukagira imwa fixinga hayo tuzakana nogo wansingire uba yibire nazayo namushaka karumu yankakasa yambumba tarati sisobora kweragara ati nyuniza natangagambira abantu banje nahama hando kuma nabinaze kurwampira karumu district nebyo ugakana tazagaruka n'icure kunabire mbyaho nayizo bari yo kumurahiza tubaranyise twakakatana nakarumu nakategereza kabura mwena timbyaho ndiyo makaganje ndiyo bushobozi ndiyo private mbwene kimwa wagambire mushaka wanje wacuruhura chamanero situ oto muntu yibira karuru tarukora stakora ba services era kwihara bamwibira karuru gombora zirino zirra takarebeka gambantu abukono notine abantu bareno bantere masimu garuka mbwene abampurikiza abantu barakayi abantu banje bantanta muki abanshondire miliyoni 5 buri ndukuzafutana kakaruru n'abashobozi bantanta mu kibanywana banje ba mujunudobi batutambuke Godfrey ba Julius ko bagaruka nabandi bakakoko mugaruke mushonde sente zentambara babatanyisha nyenda kubagaruka abo barekire ndukhendera amazima gono gagira mukogamba amazima bamubaga kwangira ukwiga umuhenare mu kware warenga president Museveni nabona atakimanya amanyibye yahwire ko nkabashuma bamwetorira ihanga barishishe nabamono ntubantu gana nabo gira ati numu NRM mbigiremu abamuhura na jati NRM kabe ninjagira ati kabetandikire je twatwine services nungi umushaka atwebembire je yaterereza amahe yatuyaho kwamba bakazi n'ibindi bitwaregera umbwire bomino bote atkonka byagarukira yeke president Museveni nahoraho mpurire n'abantu bawe ebirungi byono bikozere ni corporate onkoremerwe corruption aremerwe corruption abamwetorire batwiba batumara nore nobwo busento bwa PDM batureti bariyo babwibira district ababuru mu bariyo batugiriza abantu bituganye mbanye n'abantu ndebangamba ati nyo bashabire ntwarabiri mukanibaza kumpandi ko miliyoni mbanze mpe ntwarabiri asigaze cyanana atabangira ngo sente kaneza bashaka zitakwizagarwayo mbwe atumwenshoberwa pintunde muzenge ati ntwarabiri ngitwara mbwe norunda naho ku reporting habura mbwe corruption yarenga okwiba buru nabeshengereza mutureke abantu barundo umuntu wabo kuko bakumuhenda bahara motari nawe kibina kasabantu baba mukunzi mbire bya TV birebe Kampala narebo bakweta ngo ni
nakane political veteran bamwita Francis Babu bani mejo baniki ayegise munoga TV na uranashasha agizire ngo mu Kenya harimo umuntu warundira karura hagari ngo arakuvuge gari yayisimba n'abagiga konka bwa consensus y'abantu none barunda umuntu uyine value uyine concern to the public ubinira umugasha ngo abantu baguze mbajya ngo tukahogora kuvuge gari aho kube bikorwa byintu tumenya n'ibicire byabo bamuronda bamuhinguza ngo president akimuka yamugurire muto atumbuye n'ikintu cyo kumukika no mu Uganda abantu bakareka kuronda umuntu just because of money because of little bribe abintu bitineka kwate okasigaho umuntu yinire value abantu urukuza kurobinga mu state house akakorera abantu hati nyonkanya burugama mazime ibintu binkozero mugongora yanjye nkayaye ibibanza by'abantu by'abagiga bakunyaga nkazumuranda office nkasaza nk'ibyapa nkata hwishomero nkaragira abana babafakaza babore nishoberwa ngo bashomere bushaka shoma abana baherire bamwe bamaziriza digura bintine nabo buzare n'ubundi kunka banga bagira ngo ubwo tataye kwa brebu tugira katumwanga hatarakaye kubi nirara kubiteye services so wewe mu okay tsafaye tchumi na tsafaye obarakaye nirara kubi niraraje igihe tuje ku kicondozo bundi but tugamba ahambera yakaruru karumu icyo tugamba mbere yakaruru karumu gasho muzatso break kake kabe nyinda utugambire deni president ariyo nahandika nakwataba ko abakuteganya mu bibakaro kine political meaning nkigenderera kwa kivinga cye akanye tingwera kitwara mu president bari yaho yatamwe kwibakaruru yahandika bakwata DPC mu cyamutama kimusire kubi aho kwa cyose rinzi bawo tikireba so gambera mike kikutrigaringe action after amatekansa program n'abaturi n'abakuteyo atamu kokora icyabo batekatika ngo aho hidden agenda akwa tunamarwa na steady progress umutanga yanagamba steady enjoy ubukuri ingaraka question tunaba satisfied na some people think muna protecting kwenda kuja aho mbatamuyo akona maka kuya na protecting na wakabe instead na mhaka capacity na mgroominga na mushitebto agambe kwibaka ruru na wangu ejagira akibi akwicha kabe na kibasa yana nda MK imata ndicho kwetoro munango MK batije ku MK yanaza kwibo barkwije instead wako inagira no yakubire nabuyo to be sincere no wako inabuyo akwa he has all it takes to do what he wants or machinery power what a machinery ziriya harbazo manager yona agamba niki ari kigendero nicyo nanyenda kwihaye njyanye ndakwiye ati wakwina ubona ho yanayitoro byango niki murimo harimo agandi mana kubagamba barakore hari agandi mana gatakwetegerezwa apana koreka kitukora steady progress aho kuba no reba manya abantu muri ya politicians kabanda kwati iki namwe hati cyakoze hati cyongire har growth yatemba har performance ibira yatagajomba ombashoma icyapkiriye kiwe kindi kandi nabona batoko no reba hine cyakiriye aringire ari sikiro ko bakaruru batete kubona ari connection kandi obabire bibira kandi opposition wacyuhura ari wariyantori DPC ko bakaruru hata abantu rambe kwatsa order from above ito bataragire ngo turabiyemo so and so nibenda nanga wona bamuyendera zainu kuga I'm saying hato DPC wa certain district yes yazo mukaruru kandi tamuhire se yes nkomuntu tamutira payroll bukweza ine millions zikachikimya payroll hata biya RDC no bata payroll babi mzina yenda Paul kunu bono bakumuyendera na mzee kwiruta kugira takuchimanya hata batanga kubiha abantu order from above bari umdining n'bagabura bo bari sentence yatabena umuntu nakwata atamo ashashura police ya district yona kumara ameze amwaka gona bari mukaruru abahasente izindi za DPC ziyo bakoze bashiki nabona abaho butarakira ba deploying hata bekwatsa order from above so what President Museveni has done cyakoze ryo kwata abantu ba Kenya nyukishe bize mnonga kaba kwati ajari cyo ngoro kore kintu impirite y'ikankecyo nogiye kora bwawe otine order kurga nkahi ahiguru so President cyakoze ni kirungi kare yo nariya hari nayenda ariyo nakora steady progress at work nibikibuze cyankibuze cyumba president nagenderera cyate ngaso mutiya kiyaye
bwana Paulo n'abari kutureba n'abakurikiza notera hasi y'inani ndo mu gasho na nyendeye igande yaje so notera tega kiyo rwekwaso bari kugira ngo kwata umwana ntekere nyakorobe myaka 35 nyina ngo kizabikora myaka 35 akarura kabire karakabe munongo mu Uganda n'akaruke 2011 akaruke 2016 shano umuryebyo byone bibire birumu taraho umuntu no mu bakwase babakwatire bugire mu karuru ko garuka akiri kumanyisa ngo hako nakantu kake munonga nitwenda ngo turebe barukuruga yarkwijo mu rumbarra arukuruga yarkuzishingiro timu yakangwa geriyo netera abantu bisingiro ne nagu ngwerabeho bakwata barabene babatera timu rugeyo ezeri yantonde bareba abantu ababirene bariyo batera abantu bakinywa amacunda nabakakoza ebakwati timu rugeyo nerizo babantu abatira amasasi cyotera nubyijukaje abantu bashatu bakaferaho amahega honarebo kasoro oyirizo ba minister bakita abantu batanu abatira amasasi nibenago wiyabira isimbere nawe bazo murare bagira ngo ite turukuza kweza karuba amakanisa babatera amasasi babita ntwena ngo naba abone benyina abo nabo bakwatwe turebe ngo akaruru nakamazima no gwinganisa abo babakwasire kigumbaza nkenteri yacho teri ya murro kweri kubera iyo nesaje umuntu shoteriyo ne guhemba konketine cyeriyo ne hemba nyonkabire niteka teka Paulo eche president cyakozire RRDC na DPC abo babiri kiriyo mu Uganda yona twatiriyo ntugambari kiruhura abantu baraga kiruhuro gunarga rakayi twatiriyo ntugambari shemba buri nahandi ebinte bireho birebire ishemba buri habariyo abantu kubosya hariho n'abaferiremo mu karuru n'abandi bingi nitwenda ngo tureba abantu bariyo mu karuru kabo babagire ngo twakenda basirikare twaturiyo mu karuru nagambira ngo kabugabugana president emirundi yebiri turi ahishomero rya Kawanda sina secondary school nho yabirari twagiraho tentena nabebembezi bazo mu yabo twaragaho twaza kishozi umurundo gwa kabiri bamugambire kintu ngo nico kimwe abantu abesimbireho nabawe presidenti oguni mukamwana wawe no kimanye oguni murumuna wawe embude ziriyo muri ishemba bure zibire kindi kikagamba kiseka wabere isimbire nabo atito nibenda kutwita kutumara nembundu zabo yabagira ati mwiroko mugende muzo mu karuru nabeshengereza mutagaraka kuteka mu ekiyayese refujo ati mutagaraka kuteka mu refujo aha rwana yinchi abo nabaronze banje ati muzo mu karuru kanyu mukora karuru kanyu orasinga singa ibyagire kurugamu twasiye 2012 yagira ati wari umurumuna wanje regamu yamuya barasitire ebintu bingi abantu bahereze kusisikana mantwena ngo biri tuberebe mbere kurugayo hona mu Uganda yona bibe biri aha bibe biri mbarra bibe biri ntungamo bibe biri kabare bibe biri kisoro turgeyo turire ngo abamutukura bayino businge bwabo barondo umuntu barkwenda teba twagera mu Uganda abana na nebyana tukagiraho nebindi byane byarwo supplement kacia aha mwana wa njumba ati cyarugamba waza kubara kushikigana no waza kurisa kushitente igana natandikira hantege natandikira hantege agoza ngo shikigana mwende kata muhe benefit of no doubt umshaya yatandikira bukedi yabantu yabakwata takwisha kwetora ihanga ryona kandi kakwatse bukedi twashuma ejyare tongorane twashumo yamu akaruka gira ubusinge nje twiro ubusinge kubiro nje kureba wakati rutu batako expecting nagira ata nakatwara ngwe mazima kati mpegurity steady progress atanje yaza bukedi yakwata abantu yabakoma kandi takuje ebyenyuma akabireba yakora feasibility study yabireho ngwe hata shumire yaza bukedi kandi bukedi yabesinyiwe enari mu candidate yanga yakwata bamuhagire umburyo butashikire hati yakurataho yamu hano yamu performance yo yamu kushanga enari mutsingira ezo outcome za bukedi ziriyo nikora after enam tivine singo by election chikabuga
terasi nyuma by elections konka ko kugira ngo mukamihanga akozero mu iraka yagambe kirubukedia yakwata abakozere kubi hato kuri bagize ngo umusheja staba kabariya kafa bana bwitikazo mu cyama bakanyangara so president mpakure tutatandikire kugira ngo najya kwimikizo warumwe agarike bukange cyahwire azikirhura akutabitera ka police kijerese zikatomera abantu bakafa tugarika mu karuru nahanda no makabo tukazika no muzika abantu bakadiprenga kirhura akaruro keruka washatayo ngo nkabhekera mwere cyo cyabira akakimanya yakireba hati atarike bukedie yakwata abantu abo yambaye twara ubera kwara karuru na munyu nyiramatso ngo mushetira ubwo mukazotira karuru oyamu akaturi genuine abo batahana no bayiteze nabo batekinga ro profile akaruru kagira ko karukwene mwe natandikire kandi twija kora ngo agaricyo mwe nyuma katigeze ukurata ho mumisho habo by elections habo ho bundi no bwabira kaka konka we give president 7 a priority tugamba akaruru intera yako turiyo tugireta face ya karuru ito kujumanya version y'abashira bakumanya buryo umwe na ha version afterati yamkintu tuje kureba barahamatsiko gona harahamatsiko gona kugira ngo akaruru nikayija kuterera kutandikira no primaries no rent kira kwe kwatsa elections enare muyonka warakaruruka enare mumunda no wasafuteka tega ngo hizira bhekera bayitimba nababere bari aba enare tukutega ngo no enare muyitimba namtayo no jongo iri muhekera izire wa ADF ya hitimbo primaries ko kamboyeno tega twaje tubere ukache kuturatsi yavuke ndija kutandika ku discussing embere ninyangu ninza kutandikira mugenyi we turebe kara ina matsuko wenga ari ona jangwa ari ona garika bamurunda ndakase ndenda kureza bararura ndenda kureba abamwibiraka 1 question number 1 abamwibiraka ruru bagire cya kabiri naburuka bamurunda ni iri fact bakarunda naho nanyi yero kureza zibarunda this time zakubaze rumuke so nsafutandika no mugenyi we tukurugara kairga amazima den ntwija kugumiza mpora na pano kaptosha utacyora kore guma Sky TV irakareba Sky TV irakareba abantu Sky TV irakareba abantu Sky TV irakari abantu Bulirwa kabiri shaishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka zo mukiro otaferwa program omuhingi no mulisa aha Sky TV kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2-3 okutwakubasa kutunga entasya omu byobuhingi no bulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make lero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukibwaho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka otaferwa program y'omukozi buli lwakana shaishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka zo mukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abari gukora emirimo yabo emirimo y'umukono ndija kuba ntubakuretera aha Sky TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe
toyine murumo ninga shitori kukora nobasa kwegera aha bakozi aba obase kugira eki wayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakari y'abantu. Hayo Jane Herbal Tea Drink. Jane Herbal Tea Drink. Eddekendo okuvira ddala miti gyaffe nakabala ekyokunywa ekimmalako obukoowu abaana bange tebakyeraliikirira na kubongoota nga basoma. Akaseera akanyufu ne bakyali bange Jane akakkanya mukyala wange ku mulimo n'abavuzi b'ebimotoka bakiweera obujulizi olwo nno muzeeyi wange ne yeenyumiriza mu kataliimu sukaali. Jane Herbal Tea Drink atujjuza akolebwa aba Jane HST Limited. Musange mu maduuka mu basuubuzi ne supermarkets zonna mu ggwanga. Hayo Jane Ibanda University. Academic Registrar Ibanda University na yetabeji hamwe nimwe mwena abarukwenda kuongera abishanizo by'obwegese ngobwa hati initeke yokoso kwa katano hamwe no kwa munana babetegulire abo mwaka gw'ebyeshoma 2023 2024. Ibanda University eyahire yo kugura beji arurengo rwa postgraduate programs nga Masters of Public Administration, Masters in Education Planning and Administration, Masters of Public Administration and Management, Masters in Education Leadership and Management, Postgraduate Diploma in Education, Postgraduate Diploma in Public Administration and Management, Postgraduate Diploma in Business Administration, Postgraduate Diploma in Education Leadership and Management. Hamwe na gano mashomo nyamwingi omu undergraduate programs nkomu Faculty of Business and Management Studies, Faculty of Applied Sciences, Faculty of Education, Faculty of Humanities and Social Sciences, hamwe na short courses nyamwingi. Tunga application form kuruga chibanja chabo echa internet www.ibandauniversity.ac.ug ninga gamba Ibanda University alinotu mushanju ina ibiru not emwe not ina ishatu na notu mushanju itanu mukaga ina mwenda ina na noti mushanju not ina ishatu notu mukaga mushanju emwe noti. Ibanda University, hard work for excellence. Omunya-Uganda mugenzi wanje otwirokenera byo kwerinda omu business yawe omu maka gawe ahikolero ningo mu famu yawe aba Jobite Systems Limited nobo kigarukwamu. Jobite Systems Limited n'abahangu omu kuletera za CCTV cameras ezekika kya higuru ezirukosa amashanyarazi hamwe neza solar bine electric fences, wifi doorbells hamwe n'ebiranga kabi alarm systems hamwe na za gate eziri automatic na nezirukwigurwa amasomo ganyu otakutegana n'abakumi. Jobite Systems Limited bine computer accessories zone, biometric systems, video doorbells hamwe na anti-theft alarm systems ahabwaza supermarket. Jobite Systems Limited tubarukoma kuguza konka n'abakugu omukubyinstolinga aho uri kubyetenga binente konkuru omuli Kampala ali Kampala Plaza opposite B Plus ground floor shop number G4 kandi omuli Mbararaha bashanja hari Ntalero omu GBK Plaza room number 31 baterere simu notu 2 notu noti 92 55 94 na notu mushanju 85 mukaga emwe notu noti. Jobite Systems Limited, innovative minds. Tenga mwamu nugura kwanja mwanyo haka maramu. Otalirwa no munugura. Weza to munugura. Okojero munugura. Nawe wakagenda ushaniyo. Munugura tunywe tuhamize. Abo kuba gwine waka wagunywa notere. Era jigwa ba UNPS ni kukogwa ba Bosi Clinics and Telecare massage services. Wari kwenda kushubura geresime ya 082 0 kinana na mukaga ashatu n'itano nange ya 0 kinana na mukaga ashatu n'itano nwomunugura ukutamise bindi byona konga shunze kanibo kira kweshongora totera yo kamu icyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti n'uburira
amagara gona waba kabiriti icyenda ngonywe kabiriti umuntu yaje muze icyenda ngonywe kabiriti kabiriti energy drink ora kacunshumura kanywe karakumaririho kandi karanywebwa buri muntu wena abarenda gushumura karyo maduka no masupermarket gono mwihanga heresime yazira umushanje umushanje 5 9 2 anani 5 Yo mshisha kuna kutumeka kwa ngodi shopping ajeleta njukuza ati wisha wasamaha watu wajimara kwa kakata chotinga cheo zasira nakankahuti dali eche kubona bona igomagara ganje ikonyine kulemeraho bambinya boti bizano eche kindi kugamba madamu kankushabo nyongere embogo nenkolera bambigire babazinyabo nyongera yoko bucupa embogo extra embogo kumbusha 2 in 1 H2 darasa nibikorwa batendo bekale limited kandi bihamibwa ba UNBS ukwenda kushobora teresime yazira umushanjuro 5 cyenda na mukaga ana na mukaga makumyana yange yazira umushanjuro 2 makumyasha ashatu ni shatu kunene gumuzam andi abantu nataise izo batuboro antorgambe ku program kunde egumuzam anyway mukurikiye mu butuma bwitu babashobozi kandi ukiriya Sky TV program agimba giye Okubiri ntutera to cyo munshonge zitufutekateka ngo nitwataho ibintu ibi ntubigambo mutisheka bundi tu konka ekinkigaruka ya muntu wayitsimbira mu karuru abantu bakamujya ngo ntukunda bakemerera mushana bakatsimba line hakatamwa kasenti cheke yabereye deno mwazi bakajyangu hijo mukuru nanka deni tuwabasa kurabaho baba tahire muntu karuru tinshonga kanki saso muntu kurunda karura kakashitya deni ukesi ukoko bakakwereza kasenti ukatomusha kuzakarya na family yawe ukakwata matsuko gisha zaryona katurya yugo yitsimbire ukakwata matsuko gisha za na district byona ukakwata ukabito umuhareti deno ukagenda nigena ecyamana munonga karuruka rigamba kakwindura buhindura ngo abari yambo into amutwara twamutachegego okutransferinga problem so timanye ba tujya kutunga bwa bubirongo byo bwambara bashuma bubururu konka nicyo turi ntugamba uburemezi bwacyo bushimiye kwikaho amutuma gwawe yo kuri Sky ningo ya Radio 5 iwereba amatsuko gabantu bona batsimba line mu karuru ngo just umuntu yaga kwataga tumushaho cyo turi ntugamba inso topic tekateka ngo ni inkuru munonga maybe okushana hone zin topic sempanga so sentugamba mpa arigaba mazimana yajya ngo gashye bamurundande so arigaba mazima bakushonda shondire kuza kuteza karuru nkaye abarezi bakaruru bakazahi ejo nacyo ndikuru kukimanya bakwiba kandi kwa hizo tiningaruka tikira hariyo wenga bagashambana bagaruka twizere by the way bizere hatubuye twizere by the way batahunga abatahunga ababiragaruru bakabaje tubakirora nabo batakumanisa okutahunga ntumanyisa ngo tukunga mbere yes tukunga mbere ergamba mazima amatsuko no gareba hati kuko giro tati ndiyo ninde amatsuko hari ubusere no reba kikuza unuti yamko karuruka akubwa cyama nero C5 bakubanyibiri kanda ko kwija kugira utahati bwenu arifumwe kugira ngo umuntu ubundi ko ofisa ugarra yo naruza kweshumbusha mbwenu kesimba mwa cyama nero C5 ikisange kimwe bakinyibaho imyaka 5 ngiriye ni wana igarikira mukanye nashitama onkanani comparinga ubururu nabwine n'abampire bakiro kandi communicating nabo nabagira ngo never lose hope. The fall of man is not the end of him. Garuka wonka kwamazima ngo kundurugamba amazima nimbagambira mweno abampurikize abantu banje baraka ina Uganda yone nzagara ko gwa muheru nagaruka nayibwa tindi wo kufera umuguru byo bwo nza gumunga yanjye no ushobora ko ndi hanga ko yakeka tekire muraka itagira umwezeze mu rungi uratandira abantu wonka kwamazima ngajya mwinte kwagaruka ndiyo ni intambura
nyine senta bafata nyine mu mugono gunyine hentasya ukumanya ngo abantu bakunda izo futambura izamafuta ninzu shonderwa baronze we ko kure mbona bakunda bo bakakunda na buri kunkagarura bakakwibaho hati nuza gukora iki hati nizagarukaho ubundi ukashato uri wanyibire RDC ukakiraho ukani nyama nyuzuka ngo mukama wito ku president akamubinda bakantandura ngwen hati ubundi bakandetera yo haturije abo kubatogo utwine aberagerezeho kurwanisa corruption watamwa abashuma konkabari yo nimparanwa bamuharana konkabira tuyambira arwaniseho abashuma mu mbasi bo servants nabari ngwen kangaruke konkanyaraga ko gwa muheru abo kunshondera mu nshondera mutakiyina nzaga ko gwa muheru tunabo kufera bya politics kandi kunda arabeho raka ibiri yano okay maybe umwamagasho yes candidates what we should be abo kuba watuhira ije obushonda bwona abo kandi umutu gwanje bwona bucyo muko kwabo abo kuba watugambira enshonga aha register watugambira enshonga aha sin watugambira enshonga aha intimidation watugambira enshonga aha sabotage terra karuru takutoka terraho katere hariya watugambira order from above watugambira abakutera under age watugambira ibintu bindi kunga taramu candidate muri iyo byona watworeka ngo candidate wone marayika kwega rashanga bad system nani shabano tukona candidate candidate tukam we candidate ninja abura rya rukoro mu rumugo amuteka sa program abakutireba na to ya radio 5 nagamba fake manifestos yes obun candidate ababiha kuragan sense nigu atenguto zakira amashanyarazi gaije amashanyarazi nakitegereza konkito kuza kuma candidate ebyaturaganisa katobe nabari umuntu bashita nabagira umuntu konka mistakes candidate ombona kuba karuru hati nkeki bagamba ukora bagamba baranga nko mukoro umwo ngaba pastor mwana wanje ohoramba tijangu kunywa no kuriya Yesu yabishashiriye ngwene ibyo nebitwagambezo scandal zona candidate nabari Yesu nako byona nabishashiriye bukutwagamba abo nko bagamba okuriya no kunywa Yesu yabishashiriye ngwene ezo mistakes zitwagamba candidate yagirata yazishashiriye abo ntari kutahiramo ikinyenda kugambira ihangere twatagambira maze munyenda twatagambira maze turukuza kukira kandi twaza kureba mu ishu z'uburo cyo kwaza kutuyobora rubi tugira bembeze bafiri ihanga ryagira bembeze batahurire tarigira busingi ecyakabiri violence abantu kurana bitana buri zo ecyo ni kimunonga abantu batamwa bobora kuzomukaru urwenda kwetimba wakwena yana ndakwetimba ngitinza mu rwanjoro no kwenda kufira karuru ajya tumwiriza kufira kanza kushanga kashamba kacibiri ninza kwenda iki hati kandi togo ogwekikecho nuko ko na sponsoring y'ibyo hasa tingwa namutagande okukira scandals zigize mu primaries kandi atsitakakire ba inara muyonka no kuzo primaries za parties ezindi nazo scandals nyingi konka ikizo kutakubera hari kushora bwe namba neberi ncobona bakora appointment emyanyo bya muntu bake emyanyo endije tsigaro mbwera hati baba takurwana munonga benda kubagana akakiko shanga abantu mwenda batakubagira batakubashye konka kandi togora kureba nawo muri yebi byona nabagize rata nabarumu nuko basashije okunywa no kuri akanya nyenda kushobora nyante tune gamazamo nyenda kugama bona ko twati yo mururo twareba sechote agency bikora no terese ngoma hite ngo police station kuyamba bantu mwe kawari yakabintu gestazi kandi batinga n'abatanga bururu otera dipisat kanje naza ukweze kwa utakamureba gamba huriya nagahiro utakamureba ebi byona bakwata information bakwata sente nani yenda kubuza gasum kori adek yitu yakirhu deki omugasho gwa yugubago nataka hereze deki eyimu kutegereza kugira ngo abantu kubara yesimbe mbanze kwija kushije umuwa yesimba imumbana mukora kideki omuntu kumwiba kazikana kujurira ku kiteteya gasho muno bostamika nyanda kubuza ubwo mushobora cyama n'urusheto nuwo vasiya wa PDM omurka hariho akakiko akagabe sente konkazi witoka kiturahina abantu abakwasirweyo aba mishandling abakwasire kashonje kare hina bakwatire aba mishandling sente za PDM kandi ni overseer obuyorinka yono tiza kora postmortem
ikinyanyira kukigama rating na deck ni kora postmortem watu waza mu guidance za PDM hariho kutahira mu kacyaman RC2 kandi hariho takwika akorwa kaciko mbwene no ikiriza mu deck niyo mbere mam trying to explain ito kandi natutahiramo kora postmortem icyahuye ahubwo ni ngambira bakweta district election no bakweta district elections office ubwo umuntu umwe narimo ayine powers nyingi munonga ukanana tango do yamani na emeraho akagama amwe safe amwe arangira ati Paul ya bashembere aba bantu abo nubo kwakira nkuru bakaguha hazi bakagushyiraho bakaburangira nyenda kugamba no mu office w'abantu tkarwanda wagamba tango do inakwita Rwanda waramana gatanga yabo yabayire nugamana ga district register gaine nangwa no ya polling station obo yang twakango manning polling station yakabateri nawe nkamana nabagaine ayina katumo ayinoza sinazindo so deck no kuvasinga kwicyo kurebera twara twacanga essence PDM zibe misandod kandi uri ovasiya kacyo kaje muri situ noza kushanga bari abagize tabazo hano haru twashanga muhagatiri candidate imaba deck yes yarare ya fruit mu candidate ni mu mwakira kuramutse abantu ito so far shanga deck member kagasho umuntu wakwakira candidate ati cyo kumwakira atugo candidate twaragira takarabire mun kandi amundo gumwe takarabire mu kukadeki no kumwakira kumwakira nkaki bona kana bayina rimwe let me tell you amundo gumwe abantu bakabetsimba kumubera cyane mumaza kutera karo haza karhanga kari akarsiye ayitimbire na muhanguzi betsimbire kumwe mweno hisha observers bakama bitabe European Union kubizi hahora rito twakaba kari mutoma harubonja of course kwa kwije umuntu nyanyira kukoreka umuntu ari incumbent omuyiganda manye constitution abishemo no yakwa president hat president Museveni yabaye itimbire yije na bwanka akijana Bob Wine bakaza kwa addressing abantu HTN search ba president ho mwakina ka candidate kandi at the same time nka president akuye constitution yihanga mugende muranze yo mbene kirwa twatwetimbire kandi constitution yacyakirhura hije genesi na tayibwe hije kajenge na honorable kana Fred Mwesige abo bantu babini muka element king kambe se utakumha responsibility utakumha kinse cyakuzavinga abo kwakiriyo mu office utajya tukabije babiri bakakira incumbent akashita mu ntebe yo moisho uri akategara inyuma ahabwe abo kubani incumbent constitution ne kimha powers ezo okushyira no wakora musingire nabakiri incumbent okushyira yo yagira obuyije so kitagamba katemete kurate constitution nkero kutagamba mwose uti muri yadeki hakija kana Fred Mwesige kamwakira constituency wo yari incumbent nuko kwa chairman wa inaremo aharemo wa constituency okay nabwo hati aharemo wa constituency MP hatu waza kashonji tayibona mu chairman wa inaremo aharemo wa constituency waza nyabushozi kajonyi chairman wa inaremo aharemo wa constituency mbwene washanga deck yije bamwakira ayo mashaza bwari icyo kurebera beje bamwakira bamwakira chairman ukiri mu office ukora utakabiye repressed akamuhanya ndaga muteka sa program nanyenda kugambira ngo wano tubuzo kandi tabo kandi icyo abantu bakenda kwitanda hino waje twatwetsimba shoti nkaponye ya direct is on selfish interest okweyendeza umutwendeza mnonga narikwendeza witinyo Paul umuntu atamamana mwingi umuntu abantu bafa ahubwo n'abantu ngogira batani beyendeza ikindi mnonga cyo kureberaho nyenda kureka kati ryumburu hatushuma ama district ugakora mwana mugamba RDC no muntu ayino ushobozwa mani aha president ahatari RDC agiza mwenezi Messi ezo kuro mu district urakuri comment RDC yakora ati sente kazafa ati ngo tokastakorwa hariyo kabahasa ka kumukuru ka Brown kakuteko kuzubakasheshe kuzanka kuzahameza yi nabona ko abantu bokoreba bana babine sente nesya nenkuru so egibyona ni combining abitreta hari corruption itragamba corruption kwa trebintu no kuba abantu biyo bururu umuntu nakwata billion 5 azutomuka umwe unanda kuzihaye umuntu hatu urese yagamba nando wa district chairman bakamutera miliyoni 50 nawe yataho katana kuyaryo wazigita akaryo miliyoni 5 umushara ni miliyoni 1 extra hati yabativire izi yatiri muzona tuza kuzihankaye
so icyo twantikoreje no ndavuga gukora nicyo mushaka noza yeno mbona hari project yenguto no mabusha batero billion no rya 5 no taho 5 so ejo niyo challenge twine etwitire kukwata sente cyo gasoto mu karuru nango no bakuziro waringa bakazita hansi bakazoreza MP bakazita hansi MP office ya MP nabajihungamo apa MP tari accounting officer konkeje abachairman apo kwamba reba mbatsikatsikana n'abegana na accounting officers na murega na yataka center court yo project otije hakutira abagani akamuhendo cyane nakoranye nagabo hati bitine performance ya ma district tag eje yakora kubi oncheze mbane ko rotating cyuhura abo kutunga umwanya wa kabiri abo kuba yasinge zanyu zone power singo ko wanyu mwene rakari tubasingire kimwe nishemba bero n'ubukunde bakubije nani hati akatubasingire ariko kijanye na gambari yo kumutasa program nyo nambwe nti namkuramba branding ekintu iki you think branding district singire namwe ni project ngacyo district ni project ngamukago n'abantu bakora nabona kibero aha bwinji no iwo yo mushomesa wasite exams zorobi ni wonka isinga you don't blame me office ya OPM twaza corruption ni ikizayo ukusetting exams umuntu corrupt umushomuso w'umusoro na setting exams na kwaka sasa no muhesente no kashangamo hata hari bintu so fake eba kwa assessing nambwe baba batahindwe system yo kwite sente z'abantu ku branding abantu kanani performers abantu ka performers ngizafutika nziya nyina kwa kiki kurebero nabajyangu ba assessing district in head of department ni cyangu cyakoretwaho head of department kwina sakure bente music story akagira terwa irejwa enseka ubutare bukakomwa esenti kagenda ubwo yayambaki cyama se bintu bya settingirwe office of the prime minister ngo nyuko ba setting ngakikora ngakika don't blame me namwe akora bakagura tabaraguzire ikintu hateraguzire ikitsondo bikore konka OPM ni n'ibintu bahango munonga area ziba ko considering so tabaraguzire ni gatorushu tabaraguzire am very sure tabaraguzire konka exams zabire set naba settingire nubo babi kandi wasi exams wiki ukazirikingisa area zo kuzeze wiki kasinga tokumbrenga nyo wasinga nwanyebaza no tendereza bureki wa settingire ni kuba also stupid nambwe office ya OPM agency setting kuram head of department na gashaki nakusha kureba records is your office tuwaza ground ukarebekero bagama muri bati yombekere kitora tokumoku yombekero ubundi yabarikira angu washanga muri record hariho kaso bashita bafakinga kasozi bibe mpona ya speaker n'abandi na kansaza bagitaho nkanse gashitama tuwabuza kaso tumushitama so ibi byona one of sitting exams are fake you don't blame a person who passing exams is kweka no blaming or setting mwenye rakore kici kurebero bagira ngo otuketi ya herjo mu hangomo mbona bakwata tuke district bakakwata leaders bayo bakabareti singiro ya biri yo kubanza hari cyo kwita benchmarking bakagitwara mwene bine kibakurebayo bakataha bakakumba ekikusinga ekikusinga yantore ya birigana ibiri narakaza yabiri yakagana munano kakwata kazo yakagana munano kagitwara singiro hine cyangwa kirwo ekekubasa benchmarking no urukuzo kare kikorwa ukakopo katwara so iyo ni brandinga office ya OPM igishoba yo kurankinga yone fake nabako gikora bar fake kandi abapasingire iyo ni baha credit. Anyway, ko twatandanta kwenda kuri YouTube. Jumba kandi takoreke. Uyitsimbire. Winninga yakurakinga point kujyo toke. Umwame karabo atsasire ko isizira ariko nka cyuntu cyatonlead. Uko yitsimbire mirundinga hiyona no koresho beje. Kuwahindwire mukake wahambura. Hatu aturi mu table lead. Inga yabembezwa gukora inkushenshobe. Bwana Paulo n'abaturikize rero barakutureba akaruru nibaketa akavuyo nibaketa akaruru umukaruru urukiza akavuyo ni warukuri umukaruru utarimo mu ndoro ko yitwara Hebi byo kurabyo rebe bitwaga turi kugira ngo abari yareve zone nibibakaru ko ka candidate natware bicuye kanshanga
na bitana harigana nawe wenyine kwiba karuru na no kora kavuyo ko kwenda gwahangura candidate orukuba nabayesimbira nabasa kwimuko mukashesha 12 ririzo bari yakaruru nawe wenyine nkani imbere ba Mahogora West bakwata pick up bagizuza hwenkoni bagitekaho abasigaza 20 bavuga betorora ubwo tuwitogo bamutere nkoni z'amabega Arizenda wirukanga yagenda nabo bakora kavuyo batama Obururu nikimanyisa ngu bajungu rugamba mazima Rakai district eina baronze mitwaro 21 district yone umugomora hata no shoti ninki 10 ziri abaronze mitwaro 21 nutekwa kuronda okora karuru kakavuyo ukahangura koro kubota kozera karuru iwo wenko karondo kora hanguri taror kuza kwangura hato kuno basa kushanga umuringo gone abajungaji baro kugira ngo yanaga step akatunga miliyoni 50 zakabizurwa NRM secretary miliyoni 5 yazi kwata uwenka yazite ko munda yazi yabura kumanya babirene baza kumukorera ko kavuyo karuru akahangura nawe weka kunogera ngo ekiri kumaza kunojyango akakwata miliyoni 5 yabeta yabajaze mwe manyire miliyoni 5 nzizi tuziteka aha tuziriye rero mpangura karuru ukanoza kushanga ubu nawe yagira ata so wakajyata ukorembaga yahangura yajyata irare buneza kutware kuhangura karuru kaye twenda kuhangura karuru erizo bo muntu abe muri kuranga manya ba RDC ne batunga sente manya ba DPC ne batunga sente ninye nangu kugambere ngo muntu nagenda tumanya ngo karuru nakibirabira na mukaga kariya bakaruhuko kubanza 215 omuntu akisigo ku 12 arondo muri banywani bebona abajati nyenda umurondere miliyoni 100 zokora conclusion ya karuru ukunda akahangura akimara kwata miliyoni 100 ayita bashije batano ayita Paulo ayita Yonani ayita Godfrey ayita James ayita Rwanaka bashitama nyine ho miliyoni 100 tukoreke umuntu areba sento reba yashake nkenchwera yibatekaho enkoni hagira twakuriyo kwita umuntu ni mwita ko miliyoni 100 ninde kwa kutwara hatabo batano baronda abandi batano baronda abantu 20 baronda eyiturukwete maririza ya karuru umuntu nabasa kubana abayina karuru akabwini akozire buri kimwe arimo kahendera ahabo kuba no bwakubatatire musirikaro ndijo abantu bobonkana bamanya ngo bine kwendera karuru kabo kakwereze cyo kurebera omwami Dezi byuma Mahogora South akakwata fraga ya bendera ya NRM bakaba isimbere batanu yatunga burure mitware 3 n'icweka owamkuratira kayino mbururu kakashanga yatunga fraga hije abantu bashatu bamwesimba huwabira ine fraga ya nupu ugomba kogoro yo bamwetana muga umukazi hakayine ho ndijo nano ndijo bona barkujware bya nupu bazo mukaruru kubashire mu izoba rya karuru eco nkakimanya ko munyamahurire nakirondereza nakimanya yamatinyine fraga ninza kutunga karuru yazowe yabyama yakwata abasigazi yabahereza sente zaba agenti 20 bakabine polling station zishaju ni 2 sente bazitwara kubashireyo baza aha hotel bageta harari bayicingira no mu rumu barya sente zabo baze bagana bata tarho agent no bahire sente we yarinda karuro mu mwazyo kubwabiro mu mwazo oguyaye torora ahabire nahabaskana wibaho yibero yamusingisho bururu shaju nakama constituency yo nomba ka parliament oyine fraga bear obururu shajura kuyargireyo atara district nyamba ati di pisto nyambi kasho biri baza kuyambore obyami ikikwanyisa ngo buri muntu wena wazo mukaruru pahuro obiro simbro mukaruru ntwire munonga nimpagira abantu bakaruru kor kuzo mukaruru wagira ati naye simba note kwa kore bintu bishatu eco kubanza note kwa kuronda karuru abantu bakakwira ninga bangi
umanyota nakaronda kundi kuba ndiyo LCs zanje kangambe ishemba buri bine LCs rushanju na ni 5 LC 1 twantu zo mukafaraga bayara manyoti LC zanje rushanju ni 5 buri LC nyine ya restaurant kwatire kipande cha NRM banzo mu mugongo ubwo beno manya ngo akakaruro karonzire wakabona rero none ba agents bawe urukumenya uti burnanka nyine yo nanka Paulo naza kuzayo je no naza kuza hantu nanka naza kuza hantu nanka ureka kunyo takaruru karonzire hatizo bari yakaruru nyo najyana nabyama nibaza kundeta result kashi nibaza kuzireta no hora zirete ubutahire mburumu icyo kibe cya kabiri ecya kashatu no kuteka ho bukoryo bwona iwo wenka kumanya uti obu nakabona obu nabona ba agent banje naza kakumanta naza kebembera ntakasya district nyine declaration forms noza kushikayo returning officer kubuzi ato ine LCZ rushanju ni 5 horiyo nogira ngo akaru wakahangura twaza kushoma akaru bakugambire ngo LC yanaka yanshwerenche obururu rushanju utaati rushwerenche ni hayo bitano leta declaration forms otine honeje note kwa kore ibintu bishatu oronda karuru okatekeyo abaraka kume ba agents bawe oronde ngeri yorakihe yuwe wenka kakunganya ukakasyo mu ngaro zawe iwo wenko kesa okeyesiga okijana umuta karuru kanye nkaka shomomburuzo wenze yakariyo nabura abantu yabagira ati Paulo nabasa kubihishe na nyina nabasa kubihishe nto n'abanyabuzari nabasa kubiho mukazi we n'abana konka tokaye biho na hata no manyoto munanindugaha nahikaha nashtamaha nariyo kongo muntu yakubuza ati Paulo wahikambara shazinga no basa kumjota nahikawsha 10 kunu ya wahikawsha hemo yekiro no basa kumbiho muringo gona konko wenka tokaye bihawara bano hamanya mwene chikwenza nguyo ko kuba ina karuruka wokino to mungaro no bano myoti ninye nkine nyine LCZ ziti nyobanyine polling station ziti declaration zanje forms nzizi nzine nabazinkumira bazimpereza nizeze zinyine kundi kuba niyo ningiteki rero yaba riyo nashoma abo kuba arho obuna Rwanda n'umushije omutaring set yashoma yateranisa nko muntu kwateranisa yagira ati nanka yayo bururu igana 5 nanka yayo 5 nayemera abo kuba nibikirizwa ko kuba ine agent wawe nayemera nambuza nti declaration form ejo negamba eyinyine ketarugambe ejo yahika kwetonda sore ogwiyayo 5 ogwiyayiga na 5 nabashobizi ko kubota kozirecho nibaza kurangira bagira ngo wahangura wakaruru kamwe kukari kuba noba usingira so ebyo byona notekwa ko bikora kureba ngo wahika muhero byona nebyakandi wabikora mwene abantu bitu bene yaremo bafayo munonga kurenga bahika aha muhero kwakaruru kabo bahika kubarangira no turente yetenga amazima niyo wenyine yorondera amazima gawo ugira uti aganugo ntandikire nago naronda karuru naronda ba agent kanaka kuma mbe nakareta nuko akakaruru kanye nkino mu ngaro zanye pastor byona wabihura ikibuze kimwe ndakubuza namatsuka higare iwa matsuko gino to mu karuru umu timwe ndakubuza nga rero situ ngo buruno burebera arivo yona iwa matsuko karuru kuterera kutandikira gashongi kutwara kimwe cy'uruhura yona n'umuyanga iwa amatsuko karuru kuterera mugine ngaye webare manager n'abaganizi bagenzi banje akaruru nko kujumba Jonani yagamba akaruru kari nko kubyara okubyara imbubu ko kubyara imbubu season tuzurukushana nko kurugamba amazima yagamba kandi umuhinji murungi takuza kwe kwasa cyane nambwe nitwe akaruru kitu kakashonje bakakibarije n'ensyo konkitu turu nicyo kubana uhurira abana mbakuzanisa ngo nabatahunga nicyo kurebera ize excellence kubahereze kuiba karuru ka UPC kwihereze kuiba karuru ka DP ize excellence yabyaryo mu UPM weyaje atukuza kumbuzo tubakwibirinkaye narebo uriyo ibiroriya nabo nuko mwiba mwe kagendekaye nabo cyo kugira ngo amasiko gine nkahi amasiko no gagira ahabwo kuba omushuma agire biro 20 tuzobagambe na ku 20 urwana na rumwe
mba mukwata kandi tukubasa kugira tubatwire ngabo kandi atwirire fumu omushize bakamwibaho embuzi zaho akayi n'embuzi 10 zaho hakisu kuyashira mukasese yashanga kitanga ati nakitanga bagitwire ati mwene kire cy'inkondo ginyitiraho umuntu ebisu ati niza kwitira umuntu akisubwe ekire kinimwitiraho tori kubase kubura kumembuzi okisigaza huko kumenkondo nabwo icyo etwana ugamba manager akaruru bakakiba konka tukiruti nembuzi yitwise muri yabitsona kwise embuzi yitu tugine wayitegereza kandi ngabero bantu mukaruru turyo mukaruru nabagira ntibantumwe abantu nibetenga kwegesura ombanyankore abarisa omuntu kwagurente n'wagihebwe jonani nangwa n'ubu yakubaneka mwarti 10 nobanza wagisiruka babara kunyitegereza hatu bakwata ente bageti izindi uri umuntu wabirayisimbe haze nyonkamba nimanyisa ngwente kwe kuba eriyenje tukugire kure ahindu kugambira ente kabura ne barha yabura nenye na yayo amateka none ukigiyanka Nunyitegereza so twine kugambira abantu amasoma umuntu akakubiha ukamanya utiki yatikana umuntu tukumbiha n'undeki umuntu numbiha umuntu kumajonani wambi wo wakabona kuko sachubeti ntekara ko dariko kwishuka ko nambwe hati hindu kugambira ruhanga tugirire mbabazi amina so kajamba gumuza mosiwe so nienda kusima Sky TV nienda kusima Radio 5 nienda kusima honarebo bakashaba nienda kusima staff mukozere umurimo muhangu nangwe nkaba kurira busha nienda kugambira mstagaso abari kurisa nabanywa matemaki dena batakurisa nabagotomere jagibiri aho abashija bagasiri hangeri ko kureba nkomwa mbakashaba wareba umanike no mbwenje bwe nabura korebye akora ibyihanga hati kutwakubantuhereza nko mudari umurikiruhura oyihireho ibi byawe birani kuganize bya deki kugira ngo banzuze kurondujurire sati ya yerobe n'uwahereza umudari harwa abantu Yesu akagambira beji ati nyine yaba ezindi ntama Estariya ziryo mwisibikire rindi omwami gasoma harimo ezindi ntama nkaza bakashaba ziryo mwirisuze rindi abantu babagasiba eritusiba nanka byumba jonani no burira hingi harwe rindi isibikiro erumba bakashaba nabandi naba Paulo abagasiri hange kandi nyenda kugambira abakorana barya kake abaruko abatakorana barya byingi so ninkusima Paulo nkamanager nimbasiri wabastaya Isa ninkushaba ngo ugumize mu n'umurimogu kandi abanyamahurire kandi akugambira bakatandiko bwa Yesu Yesu fuku yabirere naza kwita ubugeni Mariyamu yahereze kutwarende hizo munyamahurire Marika yagambira Yesu fatota gwisa kagwe atende ejo takiha mukano ubugeni utabwita abanyamahurire bakatandukogwe no mwigurubaramo nabwo cyo umurimo gw'abanyamahurire n'umurungi munonga konka mwagukozesamo nisima Radio 5 staff ahabo kuba umurimo gwaje kumurukora n'umurungi naramusi abanyakashonji naramusi abanyacitura parishi agwarhanga niyangari yange okay kare Mama Robert Wakandare director wa mobilization mu State House Mama Robert yabare munonga always kuba uri yako Okubiri program ugina kikunda munonga nabayistamira hariya Kampala nagireba warayimana wawatsinkire message na questioninga ifator ba MPs babatakozereje kandi yo cyuruhura ka district performing letaje ecyo ningira ngashomu yaki tugarikira muje ejyo kerere yo kujaguza imyanya tinki kwenda tugitehamana abatereka messages nyamwinji abakusima program y'igino mwebare kuntugumiza muno kubasibura nanta kwena ngo mweshaza amayiko zinkwate dene mbere kugamba wamijumba tusibura kushira munonga abantu batureba Sky TV nababari aha Radio 5 mwebare munonga kutukuratara no kushira munonga eyitwatandikira kana naho twahendera mwami Paulo ntwenda kusima munonga no kushira munonga aba program egi abo kuba program egi kubiri abantu babariyo nibasindikira message nareba ho mwame nasani abaho arborongo yagira kandi yo yabakorere cyamani so aba baturikize n'abantu batukuratara muri ngo gona mwebare munonga abantu bitu bishemba buri abarakayi
ntubendeze kiro kirungi mukama bari okay mwami gashomu nkadeki numutereza ki numwenda kutamana nkayakarubuka yana mwana utsibura nkadeki abo kwa ruyari kamba gambire yurero numututeganisa munonga nkadeki mumine bias nakujya mu mwaro ubundi candidate nije kupetitioninga member wa deki yamujya twakingira candidate uri ya level ya MP murova incumbent yargo mu distance intakwenda kugamba konka yargahari yija n'ekipapuro mu ngaro ati ndwini nja office za NRM ngutwakinga omuntu ari harya muri gwa office ngwito washanga twakingire kareba arrogance bayive mu karuru ko n'icyo kintu kitakanye baga ndwini ndeba abantu babiro mu bisho ganjabo deki mwine byana mwine nabana as you say by us yewe nonga abakutere ba Sky TV n'abatuya radio 5 years nyenda kama isangu kupati hapana kwinga James kashamba ya misbehaving utakisitaho twena uko nuko yahandirwe n'ukwagira nuko atwaza mbwe naje kwiharigira umuntu umaka misbehaving utakaki generalizing akoni umukomitizi twashitamire twakikondeninga kunka kukikondeninga za administrators ntwata kwenda kuexposing ahero but we also need to twata to deke tur committed kugira ngo abantu twatsi mu office abantu batunze ubururu oburugo kandi ubushikire iyo kitakwita nakugira ati nyonko umuntu anagambi umukutana kumugamba kwanje umuntu akanye bakarukamwe na hati kumpolizi na busheta mpuranye nako kubaraka abakanye bakarumushanwa gujwa ihango roho nyetimbra habacha mayo sitiri yantamse kintu cyo mbwe no twetera mwita bamwe nanaga mu bebo netya no kubishika no kutsasa nicyo kureba ibindi tukarwana na ibindi byatera ibindi byagira byateremo konka committed namanye nakse ya president Museveni twatora solutions zo kugira uburungi cyo kubanza twine kugira harsh punishments zaba involved mu kwibakaruru omutakw'ibakaruru bakaza mukota bakamusinga ahagaruka mu race ashimye kubanza kustopingwa for some days to aiding akaruru kwigwa RDC or DPC uri musekare bakabura kukoma so niyo intekateka constitution kuya kuhindura mu kintu cyo wibakaruru wabimvura kwibakaruru bakakoma bakakwa punishment serious kati yamba munonga niyo nyangu turi committed kutaho bwamazima kandi iki n'iki tweta mushango munonga a godfatherism on politics kushanga mbombatire Paulo no atahurire mbombatire no kwehisha kashaka no kwehisha jona namukize bishanzo kunkana abasakora icyo nacyo kutwa avoiding kutwa kukihamu kati yamba ikindi kitire sage najyo kutwata bigambe kabantebera bibuntu bambaramo twija kukira twine kintu cy'amadini umceka binyamadini gabira amadini kashamba na itima on hari umwikiriza witu niteho kumugenda mudima nkashamba teke osaso kwese yawo tine cyo kuzakora kana pastor umwikiriza tena tantu nshabire kitwari bwena aho niteho kumwirikanga yabakitwari wenda kukihagahi hato ngo niteho kumwirikanga mpaka kumwirakaruru ekindi kigambo cyenganda inganda zikwatirana na higuru oguno witu oguno mugiraki oguno ogwakargarujumba ogwakargankore ito tukazarwa oguno atebera ibiteze ibitwata bihiremo omukuronda omuntu akuyargire okuyazirwe omusheke yawe kayagize bishogwa buwo so ebe twabihamu umuganda kandi twabyargamo nzabyara bebembezi abashikire abakosirwa okay amore nida kibiru kurga obuji wit finder yabari class Sky TV the new Sky TV kan program ine be live radio 5 ekindi ogambira abantu ko batunje start times barebe Sky TV cyano banankaga namna sibura bakutureba wewe nonga mane cyo kutayesa nako atayesa na bagenzi banje aba nasima munonga gasho mushabo wakoze nko mushomesa munonga sinta uko ibintu bingi washobora handikana notes zabyo kandi washobora kubimara yuki ngweno abaturikize imyongero kubahiga no kubashaba ngo umurebe Sky TV abo kubatambuye mu studios nyingi konka tubitaka muri studio ko bireburiye ati mu mwatwa kirege mwatwa kiro kalingwa abamwe no bashaba nenguzi ngweno Sky TV reba mwiziro tambiri ha kandi amagara gashinyenda mu tokoragana na corruption ngweno ndukusibura nisibura abantu banje mwe nabaraka yababambukize muyongero kusasanya amahuriro ngurugama mazima kiruhu
ni ingaruka aho buryo murundo muntu yire value addition kandi bakutumye kandi mazima yaronkinga twino mpira rwa Sky TV na Romiyaga na Romiyaga izoba Sunday igeri izoba ndo wakashatu Sunday twino mpira na Romiyaga chai hari Romiyaga Sky TV na Radio 5 neza kutendekereza ito ba Sky tugenda tukutera line up yashoire eratero mpira goma ikumukure nyuma akamera bayikoraza kuzaza Michael abazantu abatungire timu yahwire ndabuza no mpira nabo cyo mwije Sky TV na Radio 5 mwije umpira we konka twenda ngo turebane mu face to face tugira ibintu bitwahaja na ukake then tutero mpira for ceremonial reasons then turigiye mu kurisi bakashabanaza ko ari mu cyayi ni ngendo umurumo gunike gwenda so naza kurisi naza ko ari mu cyayi twahora unase kikubona ndaguza no mpira ugo so really nebiza ko babiri neza ko game pa tujaba ngo tugambirire nkarubo ngo ayijabe part of us turebe kingo kintu cyo twakipushinga so wa Sky TV enyuma ya kamera ryo Michael Fama na wa producer twatwine today umukora cyo mu control room bari munonga okubira program nebero rwakashatu kurgashaha ishatu mpaka shayitano kasta agensho kagargaho gati wakashatu kubiri neba netandika official wa burisa bita ba Radio 5 n'abari ba Sky TV ogundi murundo rwakashatu cyo tugarka kimurakore murare n'ubusingikana mukama abihereze mu rwede ebiti bitekateko bya TVG kureka neby'abantu buntu Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu.